Hello kagayam, kapadasa ni Cubs at Jose, saan napod na nagantintay drama. Nga makablaawa mampay da Maria Teresa dita Abu Dhabi, Jocelyn K. dita Pakistan, Lisa Duldulaw dita Isabela, ken Sisa Kanuto. Kasi mantikunan ni Cubs at Jose, dirman ang biyanang, siyak tay lalaki a happy-go-lucky. Kan awan na rapaap na itibiyag. Ngam kit dialisto ka makinobya nga oray awan na talgad at trabaho. Iso nga amin na pakirelasyonak, sanda kakayat dagiti ka pamilyada. Rogyak man nga rud, ti agsalaysa. Awan na pintas a masakbayam iti day niya alalaki, Dora. Iso sinamon. Ay ayatak ni Jose, tatang. Wala, ngam awan matrabaho na. Kasano ang mabiyag na kayo iti anak yaw no kasta? Si kamit tagtrabaho. Anyala kukon na ngay. Mangan maturog langan. Gumagat to, tatang. Kalong tubay na ita. Nabayagan nagdindin na kayo. Ngam awan mo't apulos tinagbaliwan na. Tatang. Sinaam kidain. Kakaasi ka laang iti sidong na no kasta. Saan anatang ti ulom, Dora? No iday kat di nakdingdinggan. Saan nga agbaling kanyak itan ti kasta? Siyak ti masurot itagon daway. Kasanungay, Jose. Pagsinsinaan datamutan ni tatang. Apay ka no, Dora? Awan ka no trabaho. Awan ka no napinta sa masakbayan mi iti anak taken ka. Nagloko mo't dahi tang amamon. Tila'y bagbaga na. Kat kasanungay. Anyat makunam, Jose. Ay, kita niya kay nga rod no talaga apag sinaan natan. Awan mabalin ko ah. Anya? Kastalat ibagam? Di na kami ilaban iti anak ta? Kasanyat maramidak no talaga di nakayat ti amam. Ipilit ko katibagikan kan. No di nakayat, saan lang? May saya ti katugangan dito rabaw ti daga. Anya? Unay kamatan, Jose. Apay nga kasta ti bagbagam. Patya ka may ayo tapay ni tatang, babaan ti panaggunay mo. Panaggunay nga. Kat ipakita mo nga na responsable ka nga asawa ka na maa. Agsapul kay ti trabaho. No di nakayat ti amam aparaken ka, saan lang? Yak ipilit ti bagik ko nakman. Kat kastalatan. No kuna ni tatang agsina talatan, Jose. Katanya nga rod, uwanan ah. Kanyat mabalintay. Jak kayat ti riribok. Iso atong palin talatan ti kayat ni tatang mo, Dora. Apay nga kasta ka. Ilaban da kami matitianak ta, sana kasta. Kat ure ilaban kayo, no awan atalaga ti mabalin ko. Awan mo't ngamin ikarkarit ko. No di nakayat ti amam ngagbalin amanugang. San lang? Jak ipilit ti bagik. Jaklem pagaro pakastagayam ti kinarukop mo. Awan serbi mapadre di pamilya. Tadi mo kabailan nga ilaban ti pamilyam. Pasensya kan, Dora. Gamsan siguro adata ti na ikari para iti tunggal maysa. Kansan asyak ti sidiram. Diyan man nakibiyang nga amam ti sidiram. Iso ti pabasulam no apay amarakrak ti pamilyata. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo, Dora. Sadla may sa ti lalaki. Ado dita. Nalabas kayo mga mintatang. Di kay lamasyan kanyak kaniti apo ko yumat. Awan madagkalanan nga mana. Apay aya di nak maawatan anak ko. Kat para matlakada kayo ti pampanunutag. Awan maganab mo iti day di alalaki, tasadot. Awan trabaho na. Kahit mo nga raw, dagrigat itag na nayon iti sidong na. Katagbalbaliw to, ah? Kaanon to ba? Awan lat ang mukaw. Sa nabalay taubing kapay, kan napintas ka anak ko. Patsyak nga dupay tagaram kan ka. Kat pilyam ton anaimbag ti pakirelasyonam. Kita tay adda na talgad at trabaho na, kan nasingpet siyempre. Si kamot gayam, Jose. Summer ka? Umyanak ita dito'y dagos mo, Teria. Mailiwak namin ganda. Ala, amang gando mailawan ta, Jose. Ay, katanya ko ma. Agayan na yata, mag. Kasanon no maitulad ak ijay ex mo. Apanawam tumutlaan. Teria, saan asyak tinangisina ken kuana? Iso, kang runaan ti amana. Di nakayat para itanak na. Iso nga awan mabalin ko. Jose? Kan mabalin ka di. Saan man aja ex ko ti pagsaritaan ta? Tikit di maipapan ka data. Kasano nga rujay anak mo ken kuana? Suportaram? Ha? Ay, kwa. Nugamdag ti mapanmangted iti suporta. Abugan nak madya amati ex ko. Di damad pagan ano ti itad ko akwarta. Tabasit ka no.
Iso nga awan mabalinggaw. Anya? Iso ang mabukudan nak, Teriya. Awan ka inagaw mo kanyak. Tain niya dayon, di ex ko, di anak ko kanyak. Jose? Sikan, ti talaga nga ikasar ko, Teriya. Ngam saan pa nga ita? Tagurnungak pa niya. Ngam mabalinta magtandag din. Ano kayat mo? Ha? Ay, mga noong tanak ni Lolak. Ni Lolak ngamin ti dimakulak. Ket kasla isun ti dadakkel ko. Ta broken family kami ngamin. Iswa, ni Lolak tinang padakkel kanya. Apay ko mga ungtan nakakit agayan ayat tangarudan. Agawid tanto nga rod ije balay mi ije probinsya, Jose. Tayam ammo ka kan ni Lolak. Ha? Eh, katwa na. Day talaga yam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adamanan baro anubiam Jose, nga maging gaita awam pailat permanente a trabaho. Agtrabaho akton no may kasar ko ni Teriya, nanang. Kasano nga rod may kasar mo ka awam mat kwartam. Awan to pa'y maitad mo a kwarta ije putot mo kan ni Dura. Imay man idi kalmanan. Dumaw dawat iti para iti putot mo. Ang amawan na itad mo. Naimbag ata da dyan nababati ali magasot ko. Isuntinted ko. Pilitin danto matitao amang tid iti suporta ket awan nga rod. Di ka mga min sumapol iti natalgada pagkadam. Sumapulak to Ubingak pa'y mo. Ado pa'y tagur uray di ta napintas sa trabaho nanang. Timing lang. Sige, tagrubata ko. Mapangami ije probinsya itinubyak. Tayam amunak kanukin ni Lola na. Di ka lang mabain na makiamam mo nga wam may karkarit mo trabaho. Apay, masapol nga dama ko na trabaho. Santong makiamam mo. Uray jablesak ta ay ayatan nakmad janubyak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si kagayam te kayan ayat toya pukok barok. Un Lola, Jose, tinagan ko. Kat nasaya at matataim pasyar mo dito'y balay tinobyom teriya. Awan na, Lola. Tapno ma'am amuyo mo't. Kat, anyat plano yung ay. Ikasar kunto ni Teriya, Lola. Kano ngay? Ay wan, anyat trabahom ngay, Jose. Ha? Ay kwa. Adda uncle ko nga engineer. Adda antik a maestra. Kan adda ninang ko anas, Lola. Kakasinsin amin ni nanang ko dagita. Aya. Ngam ti damdamagag, no adda trabahom. Jak damdamagan, no adda kabagyam makakasta. Ha? Ay, kwa, Lola. Mangopisina akto. Apay, itangay. Ay, kwa. Agap aplayak pa lang, Lola. Nga maawat akon iti mabiit. Aya. Akat, agornong kayo nga ro, diti pagkasariyo Di kay pa'y lagar arami, diti sana may parbang, tanay. Di kay pa'y nagkasar. Kasar pars, before bibay, nawatan yaw. Uy, Lola. Apay na ulimak ka, Jose. Kasla na unag ti pampanunutan. Ay, problema ka ro dyan, Obyak. Tamasikugmutan, nanang. Anya, apay nga sinikugam ka awang pailat makukwartam. Nailawan kami, nanang. Kahit kasano daytan, adan tumanan putot maun, nga maging gaita istambay ka pailaan. Nanang, Kasano, no pilitan da ka mangikasar ijay nobyam. Anyat usaram nga ya pangikasar maw. awan nga rod kwarta. Anyat mabalindangay. No kaya't na di suda taggasto. So para iti kasar. Ay, di ka lagbaen iti kasta nga style mo. Day talamang poto ti pagalistuam. Di ka malistuan ti sumapol iti panggadam. At dantulat ta ka din, nanang. Bayan nyo, taga-brudak tao. Ag-eskwela ak nga ag-welding. Ta ipakat ko iya abroad. Namin anon nga imbagam ti kasta, Jose. Namin sa nga gasutsan. Wano saan? Agsuro ak nga agmaneho. Taga-playak at driver iya Saudi. Ado ti Pilipino at driver iya guard. Jak amukang ka. Nagado nga ibagbagam. Awam mo matungtong palmaw. Day talang iwat mo taggargaraw. Ngam tabagim di mo magpaggarawan. Sapay imay manon itag sapa jay ex mo. Imay di mawat iti kwarta. Tapaggatang nakano iti diaper. Siya ti mapaspasubo amang tadi ti kwarta. Naimbagata dadagite kakabsat kan kakasinsin ko amang tadi ti kwartak. Wala, bayan nyo. Tanong makabrudak to. Bayadak to amin dagita, nanang. Ilis tayo dagita itudyo a kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama.
Masikog ka matgaya man. Nga mapaya di mo dagdagan jay nobyo mamangi kasarkan ka teriya. Ay, kasano dagdagat? Katawa mo tapulos kwarta na, Lola. Anya! Apay, awan pa'y trabaho na! Awan, Lola. Nadlaw ko nga dasad-sadot na. Ultimo agluto, kasla kasadot na. Ay sos, no kastamat lang. Uray saan ang takasar. Apay kayat mulat nga uray kasjay. Agal-alanganan nga rod, Lola. Baybayam nga rodan. Jay suporta ti putot na lang ang ti kamatam kan kuana. Ay, nailaw-law anak iinayat ken kwa na, Lola. Kasla maupayak nga rod iti kinasadot na. Akat sinaam nga rodan na. Uray siyak, jak kurso na dati style na iding may dito balay. Nakadi kwatraw itag malmalam. Di pa'y tumulong agluto ka na ginaw. Sika amin. Nailaw anak na nagayat ken kwa na. Ni masikugak pa yun, Lola. Nanya nga rod, adaditan. Awata matigasat mo. Di mo mangamin pinaliiwan na imbag. Sakbay ngayon rukmam ti amin mo. Kuna mangamin kada kayo ideya kasarpers before bibe. Ngam di da mo dinangag. Anya nga ita. Welcome to Jenna Almoida Drama. Agsinatan, Jose. Naupayak ken kan. Ha? Di kamot nga mi nagpursigi ng trabaho. Kaslawan plano mamangi kasar kanyak. Awan mo't ngawin kwarta, Terea. Ket? Awan kwartakat? Kastalatan? Di ka agunay nga agdiskitan? Ay, ano ko na magsinatan akit awatag ah. Awan mabalin ko, Terea. Wan, tanaupayak ken kan. Jak pulos inarapaap ti makiasawa iti sadot ken awan arapaap na iti biyag. Alang nga ron, agsinatan. Takababain mo't ken ka, Terea. Awan ikarkarit ko. Diyak nga rodan umay dito idagos mo. Wan, ngam ni, di mo liplipatan ti pagrebengam iti sikaw ko, ha? Itid mo ti suportam kan kwa na. Tapno saanan adumanon iti darom, ti maipapan iti dayta. Anya? Kahit kasano day ta. Duan ti suportaram nga ubeng. Nga mawamot pangalaam iti pang suportam. Wala lang. Diyak matlipatan ti responsibilidad ko kadakwada kay. Kat agunay ka nga rodan na. Sumapol kan iti trabaho. Wen, rumwarak. Tayo na man magna-magnay di ili. Barang addamastre kak at trabaho. Ne, adda nakapaskil dito yung sango ti mini grocery. A wanted sales boy. Patasik man dagdamag. Ha, adda bakit anak katugaw iti pagbayadan? Iso siguro takin ko dito. Naimbag nga oras yun, Nana. Anya day jay? Nana, da kayo ka dito akin grocery dito, eh? Wen, apay? Agaplayak ko sales boy. Adaawit mo a resume? Ha? Ay, awan mo't, Nana. Ang mabaling ko nga isublin ton bigat. Sige. No, interesado ka nga agtrabaho dito, sige. Mangted ka iti resume. Kasapula ka talagang ti kadwa. Nana, balo kayo ka di? Wano balasang? Bakit abalasang? Apay ka di? Ay, agpadata, Nana. Este, manang, lakayak mo't ka na baro. Ubing ka pa'y mo't? Ubing lang tilangak, Nana. Ang lakaya kon abaro. Naimbag nga oras yun, Nana. Umaya man. Anda ka din ni Jose. Ay nabayagan na saan na nagaw-awe, dura. Anya, ay, aggurigor nga minjay putot na katipa-check up ko kuma. Malatawagak man, ibaga ka magtad iti kwarta. Nagsweldo mo siguro day jayan. Ada ka din trabaho na, Nana? Adan, ngam di mo agpaw-pawait. Ang malatawagak man. Sige, Nana, urayak na niya tibagana. Mano ayati ka sa pulan na. Pag-check up ka no, tanak yaw. Mangipawit kay ti uray 3,000 ah. Sige nga, Rod. At damot yun ti kwartak. Ay ganun gayam. Mga sawa ako ni Timabait, Nanang. Anya, apay adaman na bulilikong maditan. Jack binulilikong, Nanang. Talaga nga isunti final. Asino manan?
Iso takin ko iti grocery, apag trabaho ak. Aniya! O nya, ready kan, Carla? Yam-amukan kin ni nanang ko. Mga no di nakayat, kan... Ay, saan nakpaya ready? Kaanong tupay ready ka ngay? Inton nakapsuta kon. Agawid sakit din. Tanonyat ko na, tulagan tayong tikasarta. Babahinak iti inam, Jose. Ag secret marriage talatan. Ay, sana? May mayat may parang tikasarta? Abangan no di nakayat ti inam. Kayat na ka. Yanyat mabalin na ngay, no sikat kayat ko. Kayat ko nga isimpati biyag ko. Iso nga kasartakid din, Carla. Iso nga agawid ta ijabalay. Tayam ammo ka iti ina. Nanang, kadwak tinubyak ang agawid ni Carla. Si Kati! Nobya ti anak ko! Ha? Amom ni Carla, nanang? Anya ka magtanusay! Kung nakno sino ti bagbagam anobyam, dahi ta malagaya mababaay! Ha? Apay ka din, nanang. Anyat dakas na ayakit agpada kami mag-asingle. Diyak kaya't na itababaya para kan ka! Ha? Nanang! Jose, kung nagtumad ken ka, di nakayat ti inam. Jose! Umay ka man dito, anday baga! Ha? Uwa, nanang. Carla, mabitla nga. Mapanak itayan ni nanang. Sinaam day ta babae ta traitor day ta tao, Jose! Apay nga min aya, nanang. Ay ayatek ni Carla. Kaya't kung nga isimpati biyag ko, no iso ta asawa, saanin ang masahapol nga agabrudak. Kan, amuyo ayan ni Carla. Wan! Amamoklaw nay! Ngamin, kabit day di tatang mo day ta babae! Niya, May palagi-palagit nga ron kanyak tinapalabas, Jose! Basit ka pa ide, isungawan amom iti na ito'y. Diyak lang bagbaga, tadyak kayat ngagbalin adakas na amamkan ka. Lamlam mga andak pa ide, tanaglamang na iti na ita babae. nanang. Ngam ka po nagbutang damay darom, isa nagsinada. Mala, lipatan yung dayta. Tanabayagan dayta ang napasama. Linipat ko na talaga dayta. Nga may dinakitak manan dayta babae, na ipalagip tinapalabas. Di ka matanagan. Tasaan kami nga agnaad dito'y balay. Ay man, Jack! Basta sinaam na ita babae. Jack kayat nga iso ti asawaam. Jack kayat no kunak, Jack kayat. Agtalawak no di mo sinahan. Agkatang-katang aklangan kat makamuditan no mabagtitak. Orag balina ko na taong grasa. Anya? Siyak ti masurot ita, Husay. Sinaam na ita babae. Sumapol kay ti sabaling asawaam. Ado dita. Basta sana na ita nga ex na di tatang mau. Period! Pasensya ka ni tijar ni nanang ko, Carla. Maawatak ti inam, Jose. Ket mabainak ken ko na. Kinapudno na, iso adyak kaya ti agpakita iti inam. Takas jay tinapalabas. No, siyak. Sana problema dayta. Napalabasin dayta. Jak pa kaupahayan dayta, Carla. Basta mabainak iti inam, Jose. Iso ditan patuloyon ti kalaysata. Agtungpal kalatan iti kayat na mapasamak. Ta amangan no ma-stress. Kat anya pa iti mapasamak ken ko na. Carla? Ayos laeng kanyak no sinaanak. Saanak matla komportable no di na kayat aparaken ka. Ambinado akmet kit di. Nakabaso lakken ko na. Kasano? Agsinat ang arod? Tinungpal ko nga rod ti kayat ti inak, taagaramid mga titisana may parbang ni nanang ko, no jak tungpalan ti kayat na. Nakitak tinakaro apa nagladingit na, idinalagip na tinapalabas, kaya't na siya nakankwa na. Isa nagtungpalaklatan iti kayat na. Jak matkit di unay inayat ni Carla ta jay lakwarta na ti kinayat ko ta aklunak, ang nagsapulakla iti nagsanggirak, iti daydi kanito. Kaya't bayat ti panaglabas dal daw, ado tinamiris ko abidut ko. Kaya't gaputan nakapsutan ti inak, kan rangrangan dakmatan dagiti inna dagiti putot ko, isa napilitan na ka nagtrabaho, tapnada pang suporta kadakwada. Alakastan, tugayim mo, Jose. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Mana!
Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama at gayamyo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada! Manipod kini Kabsat Delio sa napud na nagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Sakbay man ti drama makablaawa mampay ni Desiree Pada dita Sitio Sagpat Barangay Maloma San Felipe Zambales, Michelle Valdez, ken ni Edgar Suyat Fermil dita Spain. Kastiman ti kunani Kabsat Delio, dirma ng biyanang. Nabayaga nagtrabaho kay abroad, nga may di nagkaaberya ti kumpanya nagtrabaho nagawid akon diti Pilipinas, nakaurnungak basi ti kwarta kat iso ti nagpuunak iti business ko apa utang. Rogyak man nga rod ti agisalaysay. Nanang, rumara kong. Mapan ka kadimanan agsingir iti pautang mo anak ko. O nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ama maliman. Ala nga Rod, kita kita masingir mo akwarta tapno saan mo amaragrag. Way, nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man ngaminin ti belt bag mo kahit. Adamot ba sa itangkal? Nan, nayunak man nga rod tay utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulos. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribula ko ma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko iti lutaw, ngamjak pa'y naala. Agtala kay manangkal. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang, tadyak mo't natumpungan amin ang numero. Kano nga rong nagbayan kayaw? Kat inton maalak Nan, pautangan nak, takasapulak ti kwarta ka anakan. Mano ay angkal? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad angkal. Malagaro, 2,000 latan. Barang makabayad akon iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No saan makabayad, di ka itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na angkal no Tagpilit mo't ngamin nanang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na angkal Sibyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublyan na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulang. Pilitak sa nga rod asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Un nga rod nanang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulos. Uray 5 gasol la ko maahulog na. Awan nanang. Naggasat na talaga jay ka nakakanya ipag. Nakaurnong idi nagtrabaho iti abroad. Kat agpapautang itan. Uray sa arin ngagtrabaho. Tadjay lagsingir ter aramidan dan. Nga maluglugi nga road, tadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpangagan sa amat ipag. Kat numapasagidan ka kat mapaiswan ka bayaw Sebyo. Si kakano ngamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kano nakabaybayad apulos. Adda ngamin paggasto sa kita. So nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak te inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kunam laeng, tapno pautangan na kamanin di anak ko. Saan mo't Si kakit di mo't ipag. Mga sawak ngaminon iti mabiit. Kat iso ti ururnungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistisa napintas dayday. Agur urnungak nga rod. Tapno daw sarik amang ikasargan ko ana. Naimbag man, taad dapay lang nangayat ken kasibyo. Kat siyempre uray la kaya kon. Napigsapay la ti karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoida Drama. Dito iti lugar may Isabel, probinsya. Ngam adok ti babalay, patad pay. Sa dino ngay abanda dito tayan ti dagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayay poon ti dakkelamangga. Mabalin mo tan, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan tasayang. Naimbag tula tawidan tagbaling nga anak ta. Ha? Makaanak tapay nga ta, ha? Kat siyempre ubing ka pay mo't. Kan naparagsitak pay.
nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden aditi balay mo. Masatuta kon nga gawin. Kat talaga matakas ti plano ta saan? Agdanatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nakita mo tay nobya ni uncle mo, anak ko. Nobya? Adaya nobya na? At damot. Insangpet na nga roden ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo Napintas mo't a babae. Kan kaububingan na. Nay? Naimbag man tada na ngayat kina uncle ang napintas kan ubeng? Un nga rod. Ngam amangan no binulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumatan ti style ni uncle mo. Bulilikong. Kasta ti talent na. Timang bulilikong itipada na tao. Inaktuman singiran ng madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. Naimbag man ta nakapasyar ka kanakan. Ayun gayam. Iso ni Isabel, nobya. At dama gaya man nobya yung kan. Nagpintas pa eh. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey, iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello, mag, antay. Antay ko taangkel ko mat tinobyaw. Wan, rumbang lang awagam iti ante ni Isabel. Tay kasarkon, no makaurno nga. Aywan ang kan. Umayak man nagsingir. Uray agdawn ka kumay iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ang tinaduma. Ay na, unay kandelyo. Iran-ranam mo't ti umayag sing-singir kat adda ti nobyak. Kasapula kami ti kwartangkel. Iso nga agdawn ka kuma. Uray sangaribo laang. Awan pa'y kwartak delyo. Agbayad akto ka di no adda kwartak. Kaano ngay angkel? Inton adda Saktok ti umay ija balayo no adda kwartak. Ala, agawid kandelyo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikit di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan ada kita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpinsyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin At da ija bangko. Kitaak man nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. At da ija wallet ko, nakadulin. Kitaak man. Wen, madamdaman ton. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon ija likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti ibagbagan ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman damagak kada kayo. Agpaiso aya nga agpenpensyon ni Sebio. Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan. Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpaiso. Las tugan nak sa dadya Sebio. Ay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngam tay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Wah, nagloko mo't ni dadya Sebio? Di kayo madanagan nana Diyak ibagbaga kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti ibagbagak. Malaksid ano inuulbod ngam saan mo nga rod. Ay, kunak nga rod amang ilako ko maitidaga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na dito Anya? Kat, to nagtuunan ti balay na saan na ako kuha? Ay na, dagami daytoy. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na ditoy. Iso a pinagbigyan mi. Taawan ka nga rod sabsabali. Aniya? Ulbod ka alaklakayan. Ne, apay kasta ti bagbagam kanyak Sabel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan matgayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan matgayam? Ulbod ka. Kuka, nakamom iti day taya. Ay! Saan na masapula mamwam? Ulbod ka laklakayan. Bayadam, ti panagulbod mo kanya.
Ay, pasensya kan, Isabel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawi akang ka. Ay! Basta bayadam ti panangulbod mo kanyak. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay ngay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbod alaklakayan. Bulilikong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adyat gagaram, Delio. Umayak man na nagsingir angkal. At dama siguro maihulog yaw. Hay, awan pa'y akanakan. Lukayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Isabel. Kaubingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Kanayon mo't lat panagapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimblaan kay ti kapim. At tuyo Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yun. Ala, panawan kayo. Tarumwarak pa. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa yung arod kwartak. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? Ala, igo pumunti kapim, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Hilay. Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, ha? Linuko nak, inulbudan nak. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papapanawan nak ngarudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Ah, Delio, mabalinti umay makiturog iti balay yun. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang arabi eh. Ay, tsakayat dito eh. Naangdod dada dito eh. Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa pumanawa kun. Makiturog ak man iti balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala, sa anak mo't anapaidam ka. O may kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka. Agkursonada akan kan. Ha? Ano kasta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay, Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kin uncle, iso nga inaram kon an Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kin kwa na. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, Armand. Nanang, adda ditaan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, iti para iti tunggal maysa. Ay, anya lat sa wundag iti taon nga eh. Apay ngamin, aya adag itatat tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawan? Awan bibiyang ko. Ay, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya ba't ti kastang aramida mon Sibiyaw? Apay adinurugam jay kaanakam amang aram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam, saan man atila durdurugam amang aram? Kahit, apay, basol ko nga rod. Addan na kam di anak mo ipag. At damot kin kuanan no padurugan mo no saan. Saan mo nga ubeng? Masurunak. Sana balay, ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at ama pasamak. Basol mo, Sibiyaw. Le, apay asak ti pabasulam nga eh. Di anak mo At damot na kam nan. Awan bibiyang kuditan. Ta-ex kon day di babae. Mangkita kalaangan iti sabaling armam, Delio. Sinaamon day di asabel. Adayo tiriknakken ko ana. No da kayo Ngumisyak. Asidag tirik nakin ko na. Tay ayatagkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae, Delio. Nagadumot ti mabalin mo nga armen. Ngam apay aday jaypay. Ni Isabel nga raw. Tay ayatag na nang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawak. Tsakmay. Baybay andak ka di iti kayat kong aramidag. Amok tar aramidag nanang. Didak isuraw. Ay, katala makaamu ka nga raw, Delio.
O sige nga Rod, bye. Sino man nandiyan kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't sabi. Adaya babae kat awan mo. Ado! 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 Ado ti textmate mo. Makitak lang dagitak ko na. Ibusak ti buok da. San man atila at atapam. Customer ko dagijay. Amom mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta. Tapno makachiks ka. Inkakit agaon no nakaluto kan, mangantan. Ay! Sana ko na mabisin. Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan. Babairo! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ne, aldaw maggaya man. Ay na, bigat man eh. Ayan tayo cellphone ko. Anyat oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone ko. Dito yung matisigot a pangikikak sakbay a maturugak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kakit din tagar mo sartan! Nakaluto akon! Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya? Kati sigot a pangikabkabilak ah. Awan mo tan. Ang mga nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible ah. Ijay mo talat nang ikabilak idirabi eh. Inalam sa amoy. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkananok ko mata cellphone mo. Ay, aburido ak no kastilang. Apay nga aburido ka. Di mo mawagan na kiti textmate mo. Text me ta sa asawa mo. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay makabayad da ngay naawa ng kontak ko kadakwada. Mga takit din. Sa pulam to no madamdam ma. Ta amang ano natin naglaang wano nalipatam tinang ikabilam. Ne. Ay. Ayan diyagon una cellphone. Sino man nandito umawawag, Delio? Kunak to pay kat ngadakin ka ti cellphone ko. Yag mo dayta. Amangan mo customer dayta. Ay, saan? Jak ito dayto eh. Masapo na igamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks? Anya. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, nakita yun ni Isabel. Nay, awan mahit. Apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na di kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasaya at mata. Sana babalin? Taigam na ti cellphone ko nanang. Adda amin ije ti kontak ko kadagiti customer ko. Anya, kat jay notebook alistaam ngay, adda. Adda ngam nakita na ti linaon di listaak. Anya, ay nagloko day jayan. Manibrong samot day di babae. Awagam jay cellphone mo. Imayak na na, tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insend kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isendam ngay? Kat nag-text ka mat. In forward mo jay number at pangisenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan na? Dyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya, ay pasensya kan Jak mat amo anapukaw ti cellphone mo. Di nakmat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon. Ada screenshot ko iti resibo delyo. Mangilawlawan kayo, angkal? Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kit nag-break kamin anabayag. Wala, ngam inreto yung anyak. Ha? Ay na, kanakan. Addan na mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Apay, no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, angkal. Nakimusan, lagi ti pautang ko. Da kayong tumat. Durog kayo ngamin. Awan mat siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mat. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray ungtan nak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapoy ti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, ididamo pay laeng. Nga adda sa bali nga ugali day dya babae. Iso nga adayo tiriknak kan kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan day dya babae. Saan abali ta na ipablatter mo matan?
Una nang matiliw ko man. Tapos na awanin ti sa bali ang mabiktima na. Aklo na ka nagbali na kamaag, gapoy ti kinapintas dayjay a babae. Nagpaalilawak, nagdarasudusak, banag pagbabawyak, ngam anyan tanaladawan ti amin. Nagserbi nga ron nga adal kanyak dayjay na pasama, ket inkarigatak ti bimangon manan. Tawan tinaglabas, santo na tiliw dayjay a babae, ket ado kami anang idarum kan kuana, tasaan lagaya masyak ti nangaramidan na itikas jay. Alakastan, tigayim mo, Delio. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kat God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naragsak ngayon kay panagbuibuyak kan panagdangdanga gitagon daway dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Diana sa napudnoanagan tintay drama. Ngamsakbay na hello mampay kada Jessa Canares Fernandez, Alberto Cabrera di Taplanas Ramon Isabela, kan Jamaica Sibunga. Kastoy man ko na ni Kabsat Diana. Dirma ng biyanang, ada nagbalin anobyok. Iso na laang tadasawa kan anak na. Ngam ingki demak dagita tati sweldo na timay sa ahabol ko kan kuana. Kati kayat ko mabukudak tinobyok, iso abinutbuteng ko. Imbagak ano di napanawan ti pamilya na, sina akon. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agsinatan, Henry. Ha? Ni, apay ngay. Anyat basol ko. Awan mo't madingay naramid ko, Diana. Basta agsinatan. Karika-karikan nyak. Ngam awam mo't tungtung palam akarin. Anya man day tanaya. Kunam, sinaamon dya sawam, tasya kun ti naam. Kunam, pumanaw kan ijabalayo, tagawid kan dito dagus ko. Nga maging kayta, di mo maramid day takarim. Pampanunutok mo't nga ro dagiti anak ko. Mala, itad kun ti wayawayam Henry, agsinatan. Iso mo ladi mo mapanawan ti pamilyam. Awan kayang patagkukan ka. Ala, pumanaw kan dito dagus ko. Agawid kan, agsinatan. Eh, saan ah? Amom mo't nga inayat kan iti hustaw. Di na kumamot sinaan ah. Agpili ka nga rod. Sinaam di asawam, katsakon ti naam, wano agsinatan. Sige. Nakasaganak amang talikod iti pamilyak para kin ka, Diana. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ha? Sigurado ka? Win. Mangal alaak lang amin iti timing. Hanggang dahito siguro ti panawin. Agiyaman na, Henry. Talaga kayam anapatagakan ka. I love you. I love you mo't Diana. Tsak kaya't nagsinata. Iso atong palag amin na pagayatam. Apay dagita akawas, Henry. Sa dino ti papanang. At da seminar adar ayak, Jolie. Kit na mabayaganak iti lugar papanak. Anya, kalaat sa dayta a seminar ha. Apay nga ita lang nga ibagam. O, enta kay bagbagada la iti opisina itay. Isa sikan ti makaam mo karag iti ubing. Di mo ko mabaybayan ita. Ay, pangasim, Henry. Di ka agaramid iti istorya. Sa bali tagparparik na kanya. Dinaam ka din ti babae. Ang asim, Julie. Awan panawan ko amakidinis ko tirikan ka. Sarang anak. Ibagam nga minin ti agpaiso. Tinaamon ti babae man niya. Makamu ka nun niya ti panunutan. Di ka kadimaasyan kadagiti anak ta. Babasit da pay laang, Henry. Pangasim. No naumakan kanyak. Ipagpagapumla kuman kadagiti anak ta. Di mo kumapanawan dagiti ubing. Pangasim. Ba't anak na? Seminar ti papanak. Saan man natila pampanunutan? Alan, naglisi ka. Di nagdisturbon nga aging pakay tanay. Atrasadon ti oras. Awan ni Henry dito idami. Henry? Awanan ti dakkel abag na dito isilet mi. Pimanaw ka din ti asawa ka. Henry! Nasipnat dito isalas. Ti silaw. Awan tao dito isalas. Henry! Sa tinutayan mo. Hello, Julie anak ko.
Nakaawag ka mat. Ano nanang, pangasiyo. Umay kayo kumapay lang dito'y balay. Takasapulan kayo. Ah, apay. Umayo kumapay ka doon dagiti apo ko yuta da napatid apapanak. Ah, itaka din anak ko. Wala nang, urayan kayo, bye. Bye anak ko. Sige, tagrubo at akon. Adda ako nanak ko. Kumusta nga itinapanam? Talaga nga ulbod tiyawanan bain a Henry nanang. Saan apod nung adda seminar na iti sa bali a lugar? Anya, kahit napanan na nga rod ngay, nakalive ka no nanang. Ang parparik na kanyak. Kadwa na ti babae na itaka nito. Ha? No kasta, pudno nga adda kabit jay asawam anak ko. Nabayagan nanang. Ikakla iti gundawi ngagbalbaliw. Ngam talaga adinan masinaan ti babae na. Anyan, di nala pinanunot dagiti dua nga anak yo. Wan nga rod nanang, ti awanan bain a lalaki. Amom Henry, honey. Nakaragragsakan. Ay na, siyak siguro ti karagsakan a babae dito rabaw ti daga. Ngamin, siyak ti pinilim. Kaputa ay ayatin ka unay-unay, Diana. Agyaman na ka talaga. Promise, pagserbian ka. Ilutuan, ilabaan, kan talagang asikasuan ka, Henry. Agyamanak, Diana. Ikarik mo adi kanto panawan apolos. Anya ti kayat asawon da ito'y Diana. Asino man ang lalaki nga insangput mo dito'y dagusmaw. Anya kayo mo dun? Nagsasao kayo. Kaslag susukat mo ti lalaki iti piyag ko mo. Katkasta mo ta talaga. Saan la aday jay alalaki ti insangput mo dito'y dagusmaw? At dapay dagitay imuna iday. Agtal na kay man. Inton mangag na kayo ni Henry. Baraw na jay a Henry. Saan? Pamilyado. Ada asawa na. Ada duwang anak na. Ngamdinan kayat ida. Anya, dinan kayat ida wano inagaw mo kadakwada. Sana pud no dayta. Pagpatpatayan naktupay ni Henry. Siyak kano ti love na. Iso asyak ti pinili na. Oray ko mano baro ti pakirelasyonam. Pilyem ko mamot ti pakirelasyonam ah. Kita magtayawan sabit na. Pagan anom ti baro nulusok mo ti bulsana. Awan serbina tatang. Anya, Dakkel ti sweldo ni Henry iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Maitid na amin nakasapulak. Sa anak nga agrigat no iso ti kadwak tatang. Pinadas kon tinakidan na iti baro. Nga maagbisinak mo. Mapukaw gayam ti ayat. Awan mayawat na kwarta. ay, jak amaw kan ka. Bimababaian ka kasta ti aramid mo. Apay di ka mabutang iti kasta nga aramidam. Anya kumat kabutang ko. Agay ayatak laeng mo. Ayan dagiti ubing nanang. Madakan, nakaturog dan. Ha? Nabartag ka, Julie? Pasensya kayo, nanang. Pangliw-liwag ko lang iti parikot ko na ito eh. Gapo iti pa ng lipot ti asawa kanya. Awalan mo ka nagkurangan ka nagbasulak. Mapaya, naaramid na tigas jay kanya. Nanang. Wala, umay katalabaran ka anak ko. Sana nasaya at tikas tangar aramidem. Di ka agbarbartag Taamangan noan niya ti mapasamakan ka anak ko. Di kay madanagan nanang. Ita lang dayto. Padasag ko malang lumakalipat ang saan man gayam. Malagip ko matlat na tinaramid ti asawa. Ala, husto na anak ko. Dagiti anak mo ti panunutem. Patibkaram ko mati pakinakam mo. Adda dagiti anak mo amang namnamakan ka. Nagsweldo kan, honey. Wala ni. Yig mo amin ti sweldom kanyak. Jak kayat nga damapan iti sigod nga asawam Ha? Siyak itan ti asawam, Henry. Iso siyak nga rod laeng ti pangtadami ti sweldom. Naawatam? Ha? Sige.
Adto iti sweldok, Diana. Pare, talaga ka di adimon sublan ti pamilyam. Kaasi dagiti anak mo. Jakon ay ayatan ti asawak pare. Dagiti ko man anak mo at ipanunutam, pare. Babasit na pa eh. Mabalin ka di pare. Di nakpakibiyangan iti kahit kong aramidan. Jak mat pakibibiyangan ti biyag mo. Uray pa yan. Isungarod nga ibagbagak ti gaston. Ta nagdala anak mo ti gasta. Narigat, pare. Sa balit ti sitwasyon mo, iti sitwasyon ko pare. Naragsakak iti ti sidong ni Diana. Adaken ko na iti sapsapulak iti asawa, adi na maipaay kanyak. Naggapuan manan anak ko. Kanayon kamot ten arumwar dito ibalay. Napan ko impag na ti daddo maapapeles ko nanang. Papeles para anya. Papeles ko para abroad. Agabrodak. Tapno maipaay ko ti masapsapol dagiti anak ko. Apay, talaga ka di asaanan amang mangtad di asawam iti para kadagiti ubing. Saanan nanang? Isong agtrabaho ak. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Honey, rumwarak man. Adda papanan mi kadagiti gagayem ko. Papanan niyo manan. Inal daw latan na rumor kahane. Maboring ak nga ro dito dagusta. Awan mo't araramidak. Iso nga galiwaksay kami man kadagiti gagayem ko. Agkay-kaybi kami. Iso nga ikan nakiti kwarta ka, Henry. Ha? Di mo't intad kundi sweldok kan kahane. Kurang dayjay. Imposible nga wan iduldulin mo. Ha? Alan ikan na kun. Ang mga numabitin ti kwarta. Kababain kadagiti kakadwak. Alam nga ro to yung ATM. Tamang irwar kanto ni ti kwartan. Ay, thank you, honey. Nagsingpot ka talaga. Ay, naparabor kang asawa. Hello, Nanang. Kumusta dagiti ubing? Nasaya at da, anak ko. Nagrarawot da. Iso naglulukmog da. Anya? Ala, ano sanyo abantayan ida? Tanaimbag tulan dumakkel da, Nanang. Wan, anak ko. Ka ano nga iti bakasyon mo? Umadanin, Nanang. Kailiw kayo nga rodan. Ala nga road. Urayan may ti panagbakasyon mo, anak ko. Henry, masansanan ti panaguyak mo Di mo lagim imbag day tanga uyakan. Wan nga ron. Jak man na mo. Nagtumarak batan nga adalat tamat. Masikura anak paikit din ang makadangdang iti panaguyak mo. Mapukaw to mala siguro dito hani. Nalamat kami na. Gagangay lang ang uyak dito eh. Diana, doble man ti ulas ko. Malaminak. Diana. Apay aya, Henry. Malaminak. Nabarak. Hanggang malaminak. Anya? Ala? Ay, nabara ka mga agpaiso. Nayunam ti ulas ko. Malaminak ka talaga. Ay sus, anyat mapaspasamak kan ngay. Apay akasta ka matun, Henry. Apay ngay na yapanak, Diana. Anya taramidak dito dagus mau. Kuyo gandak, ipa-check up tayo ni Henry. Agsakit matun. Amang ano ma-confine. Ay, jak kaya tagbantay sa ospital. Da kayo timang bantay kan kuana no kaskasano. Anya? Apay anyat sakit na aya. Tsaka mo kanayon mga fever. Manun nga aldaw asan na nakatrabaho. Sayang ta aldaw na. Malang arod. Robwata mountain tayo pa-check up. Anyat resulta na iti laboratories ko, Diana. Hoy, kasanuan na pasamak ti kastoy. Umuna pa check up mo. Kanser adagusan. Ha? Ada ka no liver cancer mo. Anya? Kasano day tangay? Sigurado asaan ka na makatrabaho. Kan masapul nga agagas kan. Ano sanak nga rod nga si kasuan, Diana. Dapat check nga gimbagak tumatlahan. Ay, kasano nga tada ito yan. Sapay tumanex dagiti gagayam ko. Ada ka no papanan may.
Ay kat di kan mapana, takastoy kat nga raw ti kasasaan ni Henry. Sayang day di agundaway, tatang. Ilibre dak kano mapan agtor. Sayang ano jak mapan? Iso da kayo pala timang bantay ka ni Henry dito ospital. Anya, di mo lang may tantanday tapag namaon. Saan nga rod mabalin? Basta mapanak, bantayan nyo ni Henry. Yala anak man iti danom Diana. Makain inumak. Ay, anyamat dun. Katugtugaw ko pala nga gibaon ka manon, Henry. Pasensya ka. Sa nabali, tano aging bagak, siyak to matibaw na. Pag ginananak mo't kalkalpas ko lang naglabakan na ginaw. Madamdama agluto ak tumanan iti kanamon, tadya agas mo. Kaano ayang aging bag ka? Mabitin. Basit la pa naganosan. Unay mo't ti kastoy, makabanog mo't. Ano samta asawam, Diana? Di ka grunrunod. Takasta talaga tibiyag ti agasawa. Ag tinulong iti riga at kan ginawa. Makabanog mga rod. Kan may saan ko mga asawa ni Henry? Ha? Kabit naklaang mo't. Ni Julie, ti asawa na. Saan na siya? Kumusta kayo, nanang? Ay na, nagdadakkelan dagito yung anak ko. Kailiw kayon. Kailiw da ka matuna yan, nanay. Nagpardas nga ron ti panagdakkel da anak ko. Nanang, di ka nagsubli dyan abroad, please. Saan ang mabalin, anak? Kani, di kay pa'y nakalpas iti kolehiyo. Inton nakaturpos kayon, sa akto ag for good. Ano san tayo pa'y lati agiin na dayowan? Saan na bali? Napardas nga aglabas ti tawan. Basta lalaingan nyo ti panagadalyo. Agiskwela kayo ana imbag. Taday tala ti mabalin ko nga ipatawid kada kayo, anak ko. Apay ayaw impakim na kita kawas ko, Diana. Wan, tay sublikan iti asawam, Henry. Anya, Ay, nakaamiris akon, Henry. Saan gayam arumbang tararamidan ta? Saan anasaya at ti panangagaw ko kan kay ti pamilyam? Nang runa kat ad anak mo. Kasapulan da kadag iti anak mo, Henry. apay kastamot ang tibagbagam. Kaya't kung tagbalbaliw, ti mga barwanan, isong agsinatan, isublikan iti asawam, tama siya na kadag iti anak mo. Di na kumamat sinahan, Diana. At nalagkin na riyan tasan ka di. Aditan to aksina. Wan, ngamjak kaya't tagnanayon nga agbasol. Iso nga isublikan iti pamilyam. Itataawanan pa kay ranudam kan kuana. Itatamasakitan. Isublimaw ni ti asawa na. Di kay kagyaman ta nakaamiris ako ni ti basol nga aramidek. Diana, Pudnumot, basol tar aramidan mi sanaya. Nakaamiris ak nga rodon. ala hangam ti salud-saud. Maawat pa nga ta ti asawa na. Maawat na siguro. Siyak ti makam mo iti dayta. Naimbag ta na na akti pa nagbakasyon mo, Julie. Isublikon ti asawam kan ka, ta naka-ameris akon. Kapasensya kan nun aramid ko ti kasya ti kalabas. Kat sapay la kuma, ta mapakawan mo mo ti asawam. Tatang, kumusta kayon? Kailiw da kayon? Apay ngayon nagkutong kayo matan. Anak ko, pagkawanan da ko ma. Nagbasulak ka na kayo iti inayo. Sige, saan akon nga agbayag? Mapanakon. Nanang, pakawanan nyo kuman ni tatang. Kaasimot, agsakit gaya man. No siya klamay sa. Awanen planok ang mga watmanan kan ko na. Ngam ipagpagapok kada kayo nga anak ko. Amok anabayagan a kailiw yun ti amayo. Iso sige. Awaten tayo manan dito'y balay. Agyaman ak nanang. Saan na bali? Saan mi abaybayan ni tatang? Asikasuan mi bayat ti kadam tumanan ija abroad. Kasinsi na yung pailaan ka ni Henry. Ang madadagusan kasukat na. Asino man ang jay lalaking ensang putmaw, Diana. Kanubyok baro ni Fernan.
Oray lumakayan a baro, at least may kasarnak dayjay. Kan napintas ti trabaho na. Ay, Jack amokan ka. Nagbiit ti pa nagsapol mo iti kasukat ni Henry. Agsagana kayo kay data iti mabiit ikasarnak kanon ni Fernan. Nakaamamwam ko ana. Nabayagan nga agar-aram ni Fernan kanyak. Jaklay nakaklon, tada ka nga ron ni Henry idi. Anya, May mayat nga dayo ni Fernan, tabaro, tatang. May ikasarnak. Agsubli ang manen iji abroad, Henry. Mabati kayo dito yung balay kadag iti ubing. agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak, Julie. Jack tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan kan ka. Ipatpatag ka unay nga asawak. Nagpasolak. Nagkurang ka na kayo. Kat bigbigak na ita akang malik. Ala, agpaimbag ka. Tapno makaden nampay itinapaot dagiti anak mo. Kas nakita mat, kas taunay nga iliw dakan ka. Pat ganda kalat nga uray kas jeti inaramid mo. Di ka pulos dinadaal ka dakwada. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat ka manan. Tano siya klaang. Awanen planok ang mangawat manen kan ka. Takasakitanen iti amin anasakit ti inaramid mo. Ngampatpat dagiti anak ko. Jak kayat alabsingan ti kayat da ang mapasamak. Agyaman na, Julie. Nagtanok ka nga ina kan asawa. Agyamanak Fernan. Ay na, natungpalan tinabayag nga inararapaap ko. Di may ikasar. Agyaman nagmatata, kinayat nak na yan ah. Nakaragragsaka ka talaga. Mapadasak mo't lang ang tagbalin nga original. Saan na nakabit lang. Ngamin, ingkasar na kun. Narabian ka man na asimang put Fernan. Nagkapamaya. Apay aya, apakibiyangam amin na kita. Saan nga amin na banag kat pakibiyangam, Diana? Ah, ni. Apay akas ti pa nagsaom. Ay na, talaga kastoy ko. Ada tsimpo ngagbali ti panagsaok. Ada tsimpo ang malalaki. Ada tsimpo mat apamaklaan. Anya? Silahis ka? Kasta ka di? Tumpak. Apay, ada reklamom. No agreklamo ka, nawaya tiri daw apang naama pumanaw. Huh? Fernan! Naklaata kiti kasjay anaduktala kiti asawa. Ken saan laday ta? Bayat ti panaglabas ti aldaw, adupay dagiti naduktalak nga ugali na. Naimot, man nakiapa, kan managiboy-boy. Iso asaan mo't lang nagpaot ti panagdan nami, tadyak na anusan ti ugali na. Kat pasaray adu ti maduktalak alalaki na. Iso ana upayak anaming pinsan kan kuana, iso pinanawa. Kat manipod din jakon nakirelasyon iti sabali. Ingka gumaak nga rod tinagsapol iti trabaho tapno da pagbiag ko. No mapampanunod ko dagiti nararamid ko iti kalabas, kasta unay pa nagbabawik, tanami risko dagiti bidot ko. Alakastan, tagayem mo, Diana. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yun, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.